Mu maran semama nolek mirip suara. Maka makan buka lawa, mun tinjut kemelas dik dia semama nolek. Temuin datang musi unin tinjut, si unin tinjut yang kendein kadu cadat, mun langsung gamis lu nangkat wurr. Isi tutup pemuah. Sak sunnah jamun tutup, sak bawa nyinji. Si unin tinju dan bapak lasing. Mu lila lalu nak tenaun run muan, munin tahun nan demak si nak tutup muan, mu gamis lu nangka. Sa atas tertutup, sa bawa ke poe tidak dua. No, kena. Mun sembahyang tarawih je masya-Allah mantap edak bun kalah. Mun sembahyang isya jak to emperan ton ngerukuk. Wang sembahyang isya bapak ndek kuat. Mbetom sembahyang tu balik ke baru ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan berkah. Selesai sembahyang langsung mengaji. Jawab salamnya nikman pada meriah tiang ulang sekali lagi. Si kancil makan mermut. Walaupun saya kecil tapi imut. Tahu kena imut ibu? Imut no kepanjangan hitam mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ibu ya. Kode apa beli? Kode apa beli? Apaan beli? Suara Allah. Tahadus binikmatillah. Dia diundang ke Sumbawa. Jauh pengiring tinggi bapak. Gagah. Mau berjas. Jam 3 malam sampai Sumbawa besar. Buka-buka lawang mobil berjuluan pengiring gentun lalu dokapan. Mon demak iman pengiring balik belah tersiruk sangkep kiri kanan. Tiang jari tadik limuri. Sabar. Allah. Enggak natur ke tiang ibu, mulai nasib terjadi dengan koceh. Sabar. Mu pengiring niki sadu sebangan senyum dan mele bercerita. Lagu insyaallah nggih. Dakan-dakan jak koceh. Nggih, dakan-dakan jak koceh marak niki. Lamun arak solah bareh bait. Lamun arak bayok marak basan batur lau lengi jak teteh. Dendek bait. Yaitu manusia yang cerdas. Mengambil yang baik, membuang yang buruk. Dakan kocet elin sugul, dakan buit manuk elin sugul, lagu telok jorat. Lagu dakan kepala disi elin sugul kuning kanggo. Kanggo ibu. Mas tim kanggo.
yang dewek yang hormati, muliakan dani-dani dana-dana. Pegelinsir baik linsir kandan usia, linsir kandan ilmu, linsir kandan jabatan. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak dihimbau nama. Singkatnya, jamaah bini laki wabil khusus, kepala desa sempat rau hadir, ataupun pejabat yang mewakili dari kadus dan RT. Luar biasa tiang pelungom sami. Pejabat kita, kepala desa kita bukan hanya sekedar memikirkan bagaimana ekonomi umatnya, bagaimana ekonomi rakyatnya, bagaimana perkembangan desanya, tetapi juga perlu diadakan pengajian semacam ini. Maka luar biasa. Mudah-mudahan tiang pelungom sami istiqomah, tijan istiqomah, lamun tuah istiqomah, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sapertama dawak ngiring Bapak Ibu raga sami pulung tian yat sarang-sarang, yat barang-barang bersyukur kepada Gusti Allah. Limbe dalam kesempatan bian-bian samangkin, walaupun dalam keadaan lemas, walaupun dalam keadaan lapah, karena tiang pelunggung sami lisaimi farhatani, bagi dengan sapuase niki dua kebahagiaan mundai. Sak pertama yakni hina yuftir, kenyingkeun sak berbuka puasa. Bareh artinya napi, bukan bahagia karena makanan yang banyak di depan kita, tetapi bahagia di waktu-waktu sore ini menjelang berbuka puasa. Ketika hendak berbuka puasa, disitulah waktu yang ijabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tiang pelunggung sami jelo samakin bian-bian niki wayat lapah. Lagu tiang pelunggung sami masya Allah inak-inak keniki arak saberang, arak saputih, jilbab. Keberatan lalu dengan berang putih, jilbab. Semangat masya Allah tiang datang elek niki posisi yang baru. Kebetulan tiang ngaji elek gawah Malang mujur. Selesai zuhur baru selesai pertama niki Banyurip. Kedua lek zuhur niki elek gawah Malang, ketelun makin niki bareh keempat Montonggama. Mukdait inak-inak niki lampak elek niki dekat kantor desa Pendem. Elek lampak subhanallah bulan puasa tiang sakadu mobil napi uninangan. Subhanallah belian pahadan inak salampak niki. Saya ngat tiang mobil kadu mu berasi demen sekolahan tenda hida. Sirin luik ujian telumbar ngaji, sirin belik tantangan telumbar ngaji, maka sirin belik balasan pahala nilai kesida Allah. Amin ya rabbal. Bijesana kadang jari sila gamat telumbar ngaji. Engkah repot si jual beli, adet molah jelo muri. Amin ya rabbal. Lamun tuah istiqamah ngaji maranik insyaallah arak jari bekal sangwai telemak di alam ko pinak sampan kayu jati lolon nao elek pepekat pina amal gati-gati jari sangot le akhirat. Amin ya rabbal. Man hadara majlisal ilmi kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatas sanatin. Sai-sai dengan ngaji, sai-sai dengan hadiri majelis pengajian. Le bulan suci Ramadan selengkak jawangan bapak, selengkak nain ina lumbar sugul elek gede turun rahmat Allah. Lengkak kedua turun maghfirah Allah. Selengkak pada pahala marak dengan ibadah setahun. Pira lengkak elek gede nina? Dia mau hitung. Andil 500 lengkap 500 tahun ibadah nilai pahala. Itulah kelebihan dengan ngaji di bulan suci. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
illa billahil aliyil azim. Khafifatani kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani bil mizan. Dua kalimat sak mensang deang, dua kalimat sak murah tu cap bapak dinarak si tak kelalah. Jelap, ringan, baos, ladeng, lisan tiang pelum sami bersekasar elak. Murah tu cap din berat. Mana kalimat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dua kalimat samen sang deang dakak ringan tu cap di elak ladeng lisan tiang pelum sami lagu nyingkeun terdacin nyingkeun tertimbang li akhirat lemak melecat nilai pahala balasan. Alhamdulillah. Nabi nyikan mi'raj berdait ke Nabi Ibrahim. Nabi pesan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Muhammad, salam ketipa umat, salam ketipa umat pelungguh di bawah dunia. Surun kuat-kuat bertalatan ke atas dunia. Surun kuat-kuat tan belecok. Apa yang lecok? Tanaman. Begitu nak belecok kan bawah dunia, saya ngak tanah surga lapang dait galuh genah. Nabi jari talatan surga. La haula wala quwata illa billahil. Berarti selaput terbaca niki baru, selaput nyika nguit ladang lisan jelamer tiang peluhum sami, berarti nyika bertalatan. Malaikat kan dalam surga, malaikat sa nyika bertalat, nyika gupuh nalat masing-masing. Mu dengar sadik berucap, edak bagi. Nganggur malaikat ni au ida, buat nalat dengan aneh dan bertalatan ni. No kelebihan Bapak Ibu sambil-sambil tiang pelum samisa begawian bekerja beraktivitas perbanyak membaca subhanallah la haula wala apa alam Ibu arak de apa mum de apa alam belau piraran kepen sampai yak nu oh nih kejelam nunjak besin apa satu terus ni Bapak. Makalah sebab niki hadirin sani jamaah, mudah-mudahan tiang pelumum sami lebih-lebih makin bulan suci Ramadan, bulan yang semua orang menantikan, selaput dengan menantikan orang-orang yang beriman. Kembien al-a'malu mudha'af. Nilai amal tiang pelumum sami terlipat ganda. Baru liwat temjok niki, dai tem dui, dai tem sebelah botol, dai tem penghalang li jalan, mum teteh li bulan suci Ramadan dilipat gandakan nilai pahalanya seperti ibadah wajib Bapak. Seperti dengan gawe wajib nilai pahala di bulan suci Ramadan walaupun sekedar angkat dui le sedilangan. Mu apatah lagi tak kuat membantu saling tolong menolong saling silaturahim. Oleh sebab niki hadirin sadi jamaah bersyukur tiap pelubung sami kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah bekandung kandung pakis beragi bawang apa tandung umat nabi baju ngaji baju sembahyang lah memilih tak akui jari umat nabi baju ngaji baju sembahyang sembahyang doang dia meman ngaji bapak dia man sempurna pegawaian ngaji doa lagu dekman sembayang, puasa doa lagu dek sembayang, sembayang doa lagu dek puasa, dekman sempurna pega. Memilih takui jari umat beliau ngaji Pak, ngaji sembahyang. Iya pun dek tini jari manusia solat, buntul le semangat dalam-dalam Bapak. Bila perlu jauh buku catatan, endangan dek tini jari manusia solat. Dek tini jari manusia hebat, dek tini jari manusia cerdas, dek tini jari manusia mulia lamun tabot ngaji. Kebien karena dek mau ilmu, dek mau berkah guru.
Makin tiap pelunggung sami sibuk sholat di rumah, sibuk sembahyang sunat di rumah, sekian 100 rakaat, 1000 rakaat. Masya Allah, subhanallah. Tidak mungkin kita tahu bagaimana kita sholat 1000 rakaat. Tidak mungkin kita tahu bagaimana kita sholat 100 rakaat kalau kita tidak ngaji. Makanya ia pun berbahasa ulama, ia pun berbahasa Nabi, belean pahala dengan ngaji sekali ketimbang sembahyang sunat atau gedem 1000 rakaat, Pak. Alhamdulillah. Belean pahala mengaji sekali ketimbang boyak dengan sakit 1000 kali. Wah, boyak dengan sakit 1000 kali tak? Tu dekat balen tu doang arak dengan sakit. Kewah belum jenguk nano ni nah. Mula dia penyakit toak dia. Dengan ngerung tu dekat balen masih penyakit toak pun ini parah ada bapak. Keluarga ditempus tu rumah sakit, sematol tempus tu rumah sakit, karing arak gula akan benteng, gamak unin bibih. Mu makin ngaji sekali bapak masih solahan kanca boyak dengan lalu sakit 1000. Allah subhanallah. Ngaji sekali masih beli pahala kanca lalu sembayang jenazah 1000 kali. 1000 dengan mati di desa anut sini misal. Desa Durian sembayang 1000 kali sembayang jenazah baru pada pahala kanca ngaji sekali. Kemudian paling utama dengan ngaji, paling bagus dengan ngaji. Dem tahun tamat sembahyang lamun dia ngaji. Dem tahun tamat tarawih lamun dia ngaji. Ini kejar-kejar imam kalah-kalah dengan dia ngaji ruan bapak. Sembahyang laun dia nyentah, lunas ampuran dia kengeriak. Ke peluru sedikit. Allahu Akbar. Yaran mararun pesawat saya entai kenuruan bapak. Lamun takbiratul ihram sasolah, dendek bawa lalu, dendek natas lalu. Semangi-mangi li toak, sejajar dengan toak, bawa kentok di atas toak. Arang saya Allah. Mau segera lalu aran bapak kabot iman nak tangka. Aran sak sembayang subhanallah. Usalli Allah ini betutup mau nak tian tu deket tak menunta jaruat tak sawut terus aneh sederhana betan sembahyang mau nak kena pesali apa niat kontek-kontek Allahu Akbar mu ya aran ini patih imam wah tutu ni masih sibuk le usol diganggu sembahyang menuntan bapak was-was sarano. Maka oleh sebab niki hadirin sani jamaah, mudah-mudahan tiap belum sami saktican istiqamah lumbar ngaji amin ya rabbal alamin. Lamun kak ngaji sola ke nganjeng dekat tahu buka makin kitab kejauh tahu arano saruru harus tak tukul doang kemen sengak bedoin tetema makin deng ganggu tutuling ngelantur luyen tentejak nggih teman makin tentang sunnah-sunnah di dalam berpuasa sunanus saumi wa ramadan sunnah-sunnah puasa lek bulan suci Ramadan arak sebagian ulama berbahasa lek dalam kitab Fathul Qarib bul mujib arak telu lek dalam kitab Taqrirus Syadidah arak 17 Mbek kanggo sak telu apa 17? Hah? Sak 7 Adin titis mah jelap-jelap waktu niki. Jam pira wah? Ya nu pelungguh nu ada sak disiplin entah. Sak pertama sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Sak tesunnahan tiang peluang sami ingat kata kunci sunnah. Lamun gawe mau pahala, lamun de gawe ndek mau do. Tiaran pasun sunnah. Lagu tiang peluang sami karena bulan suci Ramadan sak mangkin. Ade ndek sia-sia marak basun batur durian sia-sia.
Apa ni? Sia-sia. Sededa kena. Sia-sia. Oh, kerembung sia-sia. Oh, para aja pada kerembung di durian, Pak. Pada tandayan soal. Boleh maaf tang salah aja. Apanya kenang sih dah. Kanggot salah, manusia jari. Lamun tegawe maut pahala, lamun tendek gawe mau do. Lamun wajib mut gawe maut pahala, mut ngadik maut do. Mu embe sateparan arang sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Saya ngak lamun tegawe sunnah niki, sai begawean sunnah di bulan suci Ramadan pada nilai kece perkara wajib. Lamun perkara wajib mut gawe di bulan suci Ramadan terlipat ganda menjadi sekian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu sembahyang sunat qabliyah contohan. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, mu gawe sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pada nilai ganda sembahyang wajib. Ya ampun marak basen batur lau jahnya dak edaan meriak tadahan kesempatan Bapak. Anu belum tentu nomor lemak sampai tahun muri. Muna iya to mak jahit-jahit tenadi nyalam. Ane tong ni masih bertelau Pak. Apa dalam bentuk-bentuk sunahan? Sak pertama sunnah berpuasa di bulan suci Ramadan basan ulama ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurubi. Yakni bersegera untuk berbuka puasa arwah. Lamun wah yakin entan jelu seno wasarap entan wah tama waktu lamun yakin lamun ragu Bapak ondot julu jam di nara jam masjid di nara radio mati listrik mati gelap gulita awan penuh wah tamen di waktu ni wah ngebangun di radio mati jam di nara masjid tahun mati bateri nejaman di waktu salin-salin 3 tahun. Oh, zaman kadun niki digital zaman mantap. Mutian sering kali ke Bapak jika sembahyang ke masjid. Allahu Akbar. Mubareh Bapak sak berembe jagangan tutu anda ngengat. Mu segera nak jam 3 ni. Ini keleger bayi laun ibu. Mu pengajian jam 2, mu ingat ke jam 3 borong gak datang lain lagu jaman mati. Periri jam teh dah lasing. Ternyata nenarak masih teragu. Lebih baik bahasan ulama niki idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyati wa yu'akhkharu lil fitri. Lamun ragu jam nenarak jelun di tengengat si awan, si petang, si okap. Ragu, lebih baik berhati-hati Pak. Bahkan wajib untuk ditunda berbukanya. Lagu lamun wajib kuning. Lagu yakin entan wah tama waktu, entan wah sarap jelu, entan wah ba maghrib segera tersunahang untuk berbuka. Dendek sembayang julu. Arak entu balik Pak. Si unin penter, si hebat, si marandiri. Aneh kembali lalu aman ambu ke ya. Aman unin bater lau Pak kena amak. Memarah na aman bebek lau nanti. Aneh kembe aman, mampu ke puasa ya, bingebang. Obareh julu aku je inen, berjulu bayaneh bersentuang gurun. Afdalus salah paling afdal sembahyang fi awalil waktu di awalnya waktu. Mumayak sembahyang julu aku aneh bebareh aku je ingat sembahyang. Pekuluk bi teken julu kapus arak uni. Munyikan mau serakaat Allahu Akbar baru Fatihah doang dengan tutup. Kolak tu julu de koloang, pesor tu julu de koloang. Mau pelai anak akan Bapak, anak akan lalu sidut pola kamar. Ya pun nenek kanggo buka julu sembahyang julu apa buka makruh. Apa ini nama solen sembahyang? Kejadian kendaraan kanak siap dia 2 mili bersuaran itu di teman baik goreng-goreng ini jayuni sembahyang lagu angan dan Bapak bini itu beruka tahun baru
Bini selapun anu itu dia teman begoret-goret polek bini jadi nyedut bejulu. Iya, buat khawatiran buka julu dia mak samaran diri baju lalu. Ya terus terang betiang bapak dek sebut. Tiang muka bait kurma telu lamun terbuka puasa lagu bareh untuk pembahasan nanti. Lamun telu kurma tiang gira ke kaken ngerodok si mesak ke kerang. Dek pelungguh. Ngerodok ke mesak bapak dek pelungguh mungkin pelungguhnya medahar. Telu mu air segelas. Deme kau ngenam segelas. Mau langsung demak kerukuk. Arak kecet pada ti. Arak kecet pada. Aku bapak dek tahu benasi dulu mau kena mangeruku. Hah, dona. Oh, masya Allah. Ya kancet li situ bondo apa pada iya jaga baru kasih situ bondo. Nah niki bapak ibu jarin buka dulu bersegera untuk berbuka. Den saya segera lalu marak arak buyeng kelip video nu meto kayak ngajen. Ati tongkolo agar-agar tu bibi. Mudah men wah dengan nyikeun aja sadaqallahul azim. Saya aingunin penyiar-penyiar di radio nu mengucapkan selamat berbuka puasa. Wah nia wantak kulu agar-agar tu bibi. Undik naran mereto aran segera. Artinya lamun wah tama waktu maghrib, lamun wah tenggelam matahari, yakin tiap belum santam tama waktu, maka segera untuk berbuka puasa. Dendek tunda-tunda, dendek tamak bebek julu, dendek rungut samping julu. Mana-mana bapak, ina mana-mana arak selegak, mana-mana air kurma 2 telu. Lagu tersunahan. Nah ini termasuk salah satu sunahnya puasa, berbuka pakai kurma yang ganjil sekek telu 5 pitu siwa mun bau no sampai 1001. Usah lagu deng kanggo berlebihan. Nggih. Nah niki bapak ibu buka dulu ya buat begawe. Saya ngak bareh nyiket sembayang khawatir nasi lainangan. Nyiket sembayang khawatir elo rembeg rapak bapak di meman ngelanjar. Ya doan linangan merukul surya. Allahu Akbar. Badai kejanani surya amere selalu. Rokok julu bapak mana-mana setengah wat meleh. Artinya dek murid lalu sembahyang. Wah lebih waktu sunnah tiap pelum sami lebih awal untuk berbuka puasa. Paham ibu? Paham? Sak kedua. Bilai. Sakaduan kesunahan tiang pelungum sami as-suhuru li bi qur'atil ma'i, yakni nyaur walaupun jak seteguk air. Sunat tiang pelungum sami makan sahur ndek wajib. Lagu beniat hukum wajib. Lamun dek berniat dek bulan puasa serta dek mau berniat malam pertama untuk bertaklid kepada Imam Maliki, maka wajib hukum berniat bilang malam menurut Imam Syafi'i. Lagu lamun dek berniat lolos marak tiang jujur beone kelemak lolos ke bapak. Oleh ke ngaji bian nike lek monggas sekitar jam sekek datang balik. Berderus ngaji sendak sampai jam telu, ngobrol jam telu, aku melenggek arah-arah 5 menit unik kena ibu untuk balik. Duduk ke bareh, maka terduduk wah jam 5 ngebah. Munde kuah nyaur, untung kuah berniat malam pertama lain. Iya tok hebat tiap belum sami bertaklid kepada Imam Maliki lek malam pertama sakena nawaitu sauma Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Dem tahu si bahasa Arab, sajakku puasa berniat sepuasa sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Iya untuk mewanti-wanti Papa Samaria. Ini lawan kembek ndek puasa bapak, kenyadum sang rokok ke sedinpo, ndek kuah nyaur lah sing ubian ke lembah. Enggak dia alasan dia wah nyaur. Sunat hukum temangan nyaur. Aneh mangan oh ni pada kena. Bekelur nyaur. Sunat walaupun jak seteguk air selegak air pak mana-mana. Dendek remehan nyaur niki. Aku jendek biasa nyaur meleh.
besuh endah mau darak jari balung tenaga. Ini nyaur jam 10 lek terawih. Dik ni orang nyaur itu ngerampak karena pihak tenaga untuk nyaur. Ya orang ngerampak untuk nyaur nu. Waktu nyaur itu bahasan ulama kitab Takrirus Syadidah niki bahasan beliau waktu nyaur niki pertengahan malam, sepertiga malam. Nggih, tama jam 2:30 atau jam 3, jam 2 lebih itu termasuk sudah waktu sahur. Dendik nyaur jam balu, dendik nyaur jam 11. Dek nara nyaur memang niki perkara sunnah sak wajib niat. Lagu ndik mau berkah dengan nyaur, Pak. Saketelun tesunatan tiang pelugum sami bahasan ulama takhirus suhuri, yakni mengakhirkan makan sahur. No, akhir-akhir tok makan sahur. Ukuran makan sahur bahasan ulama niki bihaitsu la yahussu takhiri. Ukuran tiang pelugum sami untuk makan sahur yang disunnahkan terlambat untuk makan sahur itu di akhirnya. Marak jarak tiap pelunggum sami sak lamun baca ayat Quran 50 ayat bahasa ulama niki. 50 ayat Al-Quran ad baca yang pun ngebang. Ia ukuran jarak. Jarak tak makan sahur. Aru lalu dek mau padilah sunnah. Jam 3 misal tu nyaur. Memang wahtama waktu sahur lagu dia mau fadilah sunnah mengakhirkan makan pokok jarak setengah jam wah. Ampun atama waktu nu. Ia jarak makan sahur yang disunahkan. Bu pira-pira si medaran an sesuak walaupun seteguk air. Intinya tiap pelum sami makan sunnah niki Ibu. Atur ketian sabaru sunnah gawe di bulan puasa pada nilai pahala dan kanca sembahyang fardu sak wajib. Napi anda satu sunahan di dalam bulan suci Ramadan niki. Tesunahan tiang pelungum sami berbuka puasa menggunakan napiara niki rutov. Ma makna rutov? Rutov niki artiin kurma sak masih mentah. Kurma sak masih basah. Araan terjual nggih. Araan terjual masih basah niki. Niki ara rutov Ibu. Lamun darak rutov tamrin. Napi artinya kurma. Kurma sak kering-kering bau masih lu itu jual makin tutu tahu. Memilih tu balik lumbar. Akebem 2 tolak. Nggih. Niki kurma. Lamun de bedue kurma tesunaham isi ai sak berembeh arak taparan ai hulun unin tepara ai sak memang endek ente masak si api nggih ai zam-zam kena ai zam-zam paling utama atau endek mampu si ai zam-zam darah ai zam-zam misal mana-mana ai nyet ai sak mateng atau lagu endek ente masak si api apa contoh ai aqua ai sak ndek temasak si api. Ndek mampu berdua ai sak temasak si api, ndarak sak temasak si api, sak temasak si api. Halwa unin tebara. Nggih, ai sak temasak si api. Ndek berdua ai sak temasak si api, ai ndek nara, pesor ndek nara, nasi ndek nara, polak ndek nara, selapu apa ndek nara, serebuk ndek nara. Oh, mai unim kena seninem, cida sik buka unim. Kanggo neto Pak. Lagu yakin syarat beserten wah denara sabaru selapu. No, kanggo buka si semama senina. Hah? Ya arah lah sing peketuan Ustaz, berende hukum terbuka si senina tu ni. Hukum ben ane kanggo Bapak. Lagu dengan syarat sabar. Fadilah keutamaan dem bedui, rutop dem bedui, kurma dem bedui, napi anda, ai sak dem masak si api dem bedui, ai es dem bedui, selapu apa dem bedui, kanggo nyablek isi senina. Lagu karing nak arak balung tu Bapak ya. Kelampah darah dele odek kelemak mu segera dia temuru.
kanggo nyaur kunin wayen kanggo lalu entamnya nyaur rutab kurma ndek narak kurma ai sandi temasak si ai zam-zam paling utama ndara ai zam-zam ai sabiasa lagu ndek temasak si api atau lamun ndek arak ai sabiasa ndek temasak si api ai sak temasak si api teh kopi contohnya ini masih juga sunnah. Apa yang dah tersunahan telah bulan suci Ramadan niki? Tersunahan tiang pelunggun sami yakni bejak lain. Tersunahan tiang pelunggun sami mandi sebelum masuknya waktu subuh. Mandi apa? Mandi junub. Untuk menghindari ikhtilaf, Pak. Memang arak sak kena lamun dek mandi junub watama waktu elim dek mandi junub arak sebagian ulama ikhtilaf ulama mengatakan batal paling solah makanya disunahkan mandi junub sendik neman tama waktu imsak atau subuh. Memang arak sebagian jamaah Ustaz wah kubian wak nyoba berbuka marak basun pelungguh berbuka kelagu oleh terawih tu berbuka Ustaz. Apa sih buka? Ibu nak terbalik. Mundek kuah mandi. Sampai tamu subuh malik dek kuah mandi. Nah, ya pun bahasan ulama niki tersunahan temandi sendik teman tamu subuh untuk menghindari. Apa yang dihindari? Ikhtilaf. Ada ulama yang mengatakan batal puasa lamun dek aru mandi junub. No, ibu, iyo ni barak semamak menggih bareh mundek milu ngaji. Kakak mandi itu sunnah mandi aru-aru basah. Saya ngak mun mandi bapak nyerah pak temandi demen tinggas bose nu det kanggo sebut temangkin bulan puasa. Bose ke malam nu nggih. Mau hinggas bose ke malam bapak aruan ta mandi. Demen hinggas nu nyebur. Kemen semangat temalik mau meronda kedua. Oh dengan sama merari no kena aku nih. Menasa dewa merari dia teduk-teduk sampel kendok kemta. Kemudian demen tua tersunahang sendik neman tama waktu subuh mandi junub ande ma'uah. Sak kedua sunnah tiang pelugum sami mandi demen tinggas buka puah kembali adik tendik ngantok untuk gawe sholat terawih. No, ya kena dengar. Dah meminggas buka silak bayi nak nggih. Aran jangan jaga-jaga retek puasa dan lasing dan balas dendam. Niki lalun makan engatan tahu subhanallah. Badai kejak kamera setahu sini tersekedak isi bus-bus. Bus-bus. Samping lain bapak sermin tempe. Badai kejak tempe senina ni mau nak tergecok tipis-tipis, tergoreng kering-kering, sambal tunjen. Sambal lecek sedap je badai kemai terbeli. Pindah jok kanan, wadik kena ni tongkol sini ni. Main badai kena ni pindang sini. Terkelak sedap pusuk Ambon satu tali-tali tebuntul ini. Alhamdulillah. Selapu simbeli arak selegak arak dua legak kahi gue ada angan. Ya nafsu doa. Mandi dan memingga sebuka ini. Balas sentan bareh malik. Dan memang buka setengah arak jari balung sembayang maghrib. Lumbar jok masjid lamun rapat masjid. Lamun jauh masjid tu gede tahu kerja sebinian selakian. Kau jam 5. Ya, harus jelas jam 5:30 bahasan beliau baru. Api tu olah semun bau tutu. Okay. Nah niki bapak. Inggas mandi lamun buka puasa setengah-tengah juluk dendek sabar lebihan lalu ada narak balung dina. Bare deme tiga sembayang boyaan malik. Deme tolek terawih boyaan malik. Ndik dapat tersilik jak kuat-kuat lagu adin dendek berlebihan tu. Saya ngak nenek den semen dengan sabar lebihan. Ini ya Allah, pesor iya, lepit iya, bolak iya, serbuk iya. Nabi anda serondeng iya, pelecing iya, pecel iya. Kiri kanan sudah ngerepe.
Mubarah iya bihisi dan upah tahu di melantir. Iya pun demen inggas sembahyang subuh ketedeman kenandutan lelah lalu berderus. Demen inggas zohor ketedeman kelapahan. Demen inggas sembahyang asar ketedeman kelemesan. Demen inggas sembahyang maghrib ketedeman kebesuhan. Demen inggas sembahyang isya ketedeman kemantangan. Mun baik seduk sing paru. Cara dengan toak lain unit, lamun besu-besu lalu baik seduk mau kurangi siwak seduk. Anini baik. Tiang wah jaga-jaga retek laik bapak. Mau kendemak sedut tak senduk niki si kendemak jaga selai kali masih deman ini kurang. Mitos saran dong pak. Saran mitos ini tetu luwe aleka. Saran mitos. Papan sak berembeh enteng nggih. Pada mati antajah menteri dengeru si Papuk Ketua Bali. Dengan tuak wayah almarhum. Napi unin menteri dengeru sinu. Anu lengek unin bapak. Teledeh ni. Dan kanggo lanjut nini bulan puasa bapak. Anu belang gati uni. Lagu si yakin. Masya Allah berkat la ilaha illallah nenu tak telur. Mu yasin goret. Mu selah bayangkan sakit. Dakak kena teledeh. Dek tahun Nabi jaga lanjutan rahasia pekono. Niki tesunahan tiang peluang sami untuk mandi inggas berbuka adik seger untuk melaksanakan ibadah sholat. Apa yang dah tesunah? Sunnah tiang peluang sami untuk sembahyang terawih. Sunat ingat sembahyang terawih artinya qiyamus sabru Ramadan. Sembahyang saat kebenaran bulan suci Ramadan itu sembahyang terawih. Lagu tunas ampura bapak. Lui dengar rajin terawih. Di narak ti tu lauk doang tahu. Di narak ti jenuh peter hebat doang ti. Kerajinan terawih ya bapak. Teluli kurakaat dengan adik-adik. Berderus penter hebat sampai nyaur. Lagu ketedema makan meleng jam siwak. Din mau sembahyang subuh. Aing terawih, aing berderus lagu sembahyang subuh ndi. Haram sembahyang terawih, haram membaca Quran. Lamun ieu gara-gara mak pada endik sembahyang musa wajib jamun ngadiin, sak sunah jamun malek. Ieu tan batur Arab sanina. Lamun dengan Arab dengan ini mun tutup cadar mun. Meren poren jesrun mata doang pengita. Dengan Arab tu pak, lamun terbuka cadar dengan ini dengan Arab niki dengan Saudi niki pasti ya jadi aib mun tengat mun. Lila lek keluarga tengat mun si dengan lain dengan ini tu. Ya pun dalam balen doang anton buka cadar dengan Mekah. Semamen doang kanggo engat. Mu oleh semamen begawean assalamualaikum waalaikumsalam buka lawang nggih. Maka buka lawang ndek kadu cadar dengan semamen oleh. Kedua kali buka lawang semamen oleh pas ketelun bapak. Mau maran semamen oleh mirip suara. Maka makan buka lawang mun tinjut kemelas di dia semamen oleh. Temuin datang musi unin tinjut, si unin tinjut yang kendein kadu cadar mun langsung gamis lu nangkat wur. Isi tutup pemuah. Sak sunnah jamun tutup, sak bawa nyinji. Si unin tinju dan bapak lasing. Mulila lalu nak tenaun run muan, munin tahun nan demak si nak tutup muan, mau gamis lu nangka. Sak atas tertutup, sak bawa ke poe tidak dua. No kena. Mun sembahyang tarawih je masya Allah mantap edak pun kalah. Mun sembahyang isya jak to emperan ton ngerukuk. Wang sembahyang isya bapak ndek kuah. Mbetom sembahyang tu balik ke baru ni.
Subhanallah. Padahal anda nak wikan berjamaah sembahyang Isya lek bulan suci Ramadan, berapa kali lipat lain pahala yang terlipat gandaan sida Allah. Lagu ngirian tu berugak emperan masjid tu ngerukuk anti dengan sembahyang Isya. Wi dah nguning ketianya bapak. Tarawih jam 4 sembahyang Isya jandek mgawe nunik kena. Mu endah mu tarawih ina kontek-kontek jari ayat tem gembik. Ini mentang-mentang oleh Arab, ya Allah, sejus-sejus jaya dan bapak. Mun sama dengan Arab apal Quran. Sampai sekian mu suara insyaallah indah, maknanya dia faham, bahasanya sendiri. Mu luwek kancen endah, mu tiang pelawam sami noak-noak berayat si sejus. Mu nani noleh Mekah, mu tahu lalu milih marak dengan Mekah. Mun den hafal Quran, hapi jauh sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca ayat li hapi Pak Arandin ngapal melen sejus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demen mau setengah juz. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selesai wasrakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni jamaah demen selesai ketumben kak naoni ma main pecebuk uni. Allah taala. Ane sak kontek-kontek be bapak aneh bisa apal tu kembi. Sak becat lalu masih den cocok. Sak ngonek lalu ngasar belagu masih den cocok. Adik sak tengah-teng khairul umuri awsatuha. Paling solah perkara sailek tengah-tengah. Jelap lalu dendek. Ini jelap lalu taruh jelapan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Na'an-nam-nam. Na'an-nam-nam. Ini kena na'an-an. Mu batur bajan tu murid 12. Mumparan nafrun. Astagfirullah. Baiklah membuat sol adik ni huruf 4 buat sol pak. Be contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ande mak wasol. Mi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul lah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ande mandek kadu tumakninah di dalam ruku, ande mandek kadu tumakninah di dalam sujud. Ndak apa-apa lagu kenaan tambah cepat sunnah. Membaca tumakninah, mung kadu tumakninah di sembahyang tarawih. Asah bertumakninah luat lalu terbelin mesti jamaah. Belo lalu dinding. Ya pun tiang bapak tunas ampur jam biru wah niki liwat kebar. Kari 10 menit. Kemari kisi dengar sa berdoa sa belo lalu no bapak terus terang baik. Ya rantu tu iman tonek bapak. Si berdoa tu tahu. Wah sampai tu bawa masih deman selesai. Muya kayo ni jamaah ketian tu lahu. Lasing ustaz berdoa niat tu iman tonek. Mu sampai tu jengku tato iman terpak si ngonek dek man ini selesai. Masih kan pis sama doang tahun ni. Pis sama pil arsi, pis sama pil arsi. Langit ars doang tahun doa. Piran bayang ngertun nganangkan dunia ni. Aroh muk buka kambuk ke belalu aku cek. Muk ngadon ruku, muk ngerukuk bayane berdoa itu pada aneh uning budi. Lasingnya Allah, doa selamat bisin baca, doa dengan mati bisin baca, doa dengan haji bisin baca, doa dengan pengantin bisin baca. Selapuk doa samun apal bisin baca tahu di latan lalu. Saya marah jari di kiai di tahu. Ane kontek-kontek bayane kembali. Musolah-solah hendak ina tentang angka temeriak. Ini kayu jamaah. Amin. Amin. Tahu kena ni bu. Sama nintan tu.
Aneh ama beng-beng ke doa. Amen dek beng ke terserah. Ke doa-doa nih. Nu berat menui mesin tangkat bapak. Berembe ke berat ni mesin tangkat kena. Angka marah atur tiang sabaru dede no belo lalu lasing. Pas wahane. Ande nak pertama ada berdoa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji nenek dulu, deme tuangkah ajum nenek, puji nenek, baca solawat. Karena lamun dia baca solawat, ilik doa belum terbuka pintu hijab-hijab doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca solawat, mau apa sajari inti. Ande tak doa puasa, doa tarawih, doa merari, ini batur merari, doa mati sin doa. Allahumma gfir lahuma. Kontek-kontek baik kembali ya tarawih hendak nggih lagu kena-kena Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahadunillah dek kadullah memwasol tu ini ya Allah dulillah uni kul huwallahu ahadulillah uni salah mun taon diri salah mun dinara milik kalah ngedik jari imam tu dulu Aran saya munde tebe jari imam dia milih berjumat pak. Munde tebe jari imam dia milih tarawih. Ya aran kembing siapa dia rebut lalu saya jari imam senuning ke dia. Mun ngebang jamik bareng telumpat kosong dia milih arat kebah. Padahal anda tak wikan bapak. Sebagian ulama lebih mengatakan ulama loean kena belian pahala dengan tembak mik ketimbang dengan sajari imam berjamaah. Lebihan belian pahala dengan setembak mik. Ngebang poh dengan sembahyang ketimbang dengan sajari imam. Mu jari imam belum pada perebut. Ande nanti tepiak jari imam munde pada demen dengar ni. Allah keheran sama dia lalu jari imam no berat. Dia muka bau-bau dendek-dendek tepiak imam kembik. Lagu edak tadah ham terjujul baik. No berat jari imam pak sopir jari. Mau salak lembe ke jamaah salak lain negot lain tama. Mau saya jadi tanggung dosa badan. Mundei imam. Oleh sebab tiga hadirin sani jamaah perbanyak solat tarawih. Artinya solat tarawih istiqamah sembahyang wajib endah istiqamah. Kam min shaim betapa banyak orang yang berpuasa besen Nabi lagu den mau apa-apa lapah doan dik melek ngena maun kembe banyak orang yang hanya berpuasa nurut pak. Sekedar-kedar puasa bertijuh bepeh-peh tutu tahun. Mau keheran kendah kekuatan bertijuh. Saya marah nanti tahun berpuasa. Siapa mah bertijuh kuat lalu ina munarak sama si kenbiwih penok tadah begak-begak jari penyambung uli kembik belatan. Kecuali nasugul kendua tuna sampura jelamer tesak basak niki. Munasugul ele dua niki ya mumtalan jak awas bahaya. Lagu lamun posisi itu dalam tahun mu kering-kering lalu bertijuh doang burung bilang jelu jaga-jaga kering tahu di kering bacot. Ane dendek sakuat lalu bertijuh nggih. Maka oleh sebab niki hadirin sani jamaah tiang pelunggum sami perbanyak ibadah-ibadah sunnah, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat witir endah terutama. Witir niki tunas ampura arak sategawe 3 rakaat, arak sategawe 7 rakaat, paling ngone salat serakaat. Itu sak ganjil-ganjil. Nggih, bau mampu metas selik solas. Ane telu doang kelelah teberangan nggih. Telu doang ya wahane. Lagu rutin istiqamah tiang pelum sami. Mun bau jak endah nggih bilang-bilang napiaran niki sembahyang duha, sembahyang hajat, sembahyang tahajud. Nunasang ustaz jari perdebatan makin. Lamun tuah sembahyang witir berembe hukum sembahyang sunat sak lain. Sementara sembahyang witir itu adalah penutup daripada solat sunnah salah. Nah, ini jadi pertanyaan Bapak. Ustaz, wah sembahyang witir tarawih bibian. Lagu ak sembahyang tahajud nanimu berembi. Arakan ulama, arakan hadis sakena dikanggo sembahyang sunat lamun tuah hingga sembahyang sunat witir. Oleh mak no terjawab nggih. Lemak jawab atau nani? Lemak atau nani? Oke. Lamun mele sembahyang sunat tahajud, sunat hajat, sunat apapun bentuknya malam sedik meman sembahyang anu nyaur niki tiap lungun sami rombok serakaat isi sembahyang witir. Rombok serakaat isi sembahyang witir untuk menyambung saone.
Adin karena memang ada perkara ulama yang mengatakan dim kanggo sembahyang sunat lamu mahingga sembahyang witir. Karena sembahyang witir itu sebagai penutup dari segala sembahyang sunat. Lagu ande mak milih gawe laun rombok serakaat untuk sholat witir itu di dalam kitab Sahih Muslim itu dijelaskan. Ada di dalam kitab Sahih Muslim. Oleh sebab nikah hadirin sani jamaah, sunnah-sunnah sabaru jaga gawe insyaallah ia tiap belum sami ampun tak memperoleh man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang tampuni dosa saya puasa karena mengharap ridha Allah, karena iman. Apa arti? Sembahyang tarawih oke, sembahyang sunat oke, qabliyah ba'diyah oke, sembahyang tahajud oke, sembahyang witir siap, selapu ibadah sunnah mun gawe, girangan mandi endah, girangan sholah endah, baca salawat istighfar dan semacamnya. Niki perkara-perkara sunnah insyaallah yang tampuni dosa-dosa sawah liwat. Bahkan tiap pelum sami akan keluar dari bulan suci Ramadan bagaikan anak yang baru lahir dari perut kandungan ibunya, suci, bersih, tiada noda. Amin ya rabbal alamin. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga senu rindu, surga senu kangen, surga senu melek bedait jok 4 golongan manusia. Arak sekek yak sampeang mau tutup jam ketiak sampai 5:30. Sak pertama adalah dengan sak talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa saumil Ramadan. Dengan sak terinduan si surga, dengan sak tetu-tetu gawe puasa. Dengan tetu-tetu gawe puasa, arak telu tingkatan puasa. Saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas, saumul hususil khusus. Puasa dengan awam, enggak muntahan mangan dan ngenem, enggak muntahan berhubungan kerja seninan, lamun penenteng, lamun bibih jak selapu unikanen, tutut nyempat deule, tutut ngeraos, tutut lekak, tutut gibah, tutut mitnah, tutut cela dengan raos dengan wade dengan, maka ndik batal puasa lagu pahalan edak baum galang bedah lek beruga palang lelah edak upah ndik wajib kadak lagu pahala edak baum de bapak. Maka golongan sang kedua puasa dengan khusus dengan ucapan puasa, penentangan puasa, kentok karnen puasa, sumbang telinga ladangan puasa, perutan puasa, naik puasa, iman puasa. Itu puasanya orang-orang khusus. Mudah-mudahan termasuk yang belum sami dek mampu jari puasa dengan khusus, di atasnya khusus, paling tidak menjadi puasanya orang-orang yang khusus. Nggih, mudah-mudahan ada manfaat barokah karena waktu kari 4 sunat-sunat puasa arak pitu olas entahan. Mau baru arak telu olas muk sampean sak tempat niki lentak kebalik lemah malik. Nggih, masih arak jadwal kedian tanggal 25. Mau lagu jeneng kawat tebing ke materi si panitia. Lagu dah tadah. Okey. Masa musa baca menebing panitia kau menunta. Mulai jasa tukah sisa toa anta. Ahli waris lasik. Okey. Ahli waris atau paroid niki. Lagu lama mandi mele tukah ja ade-ade. Ade. Nggih harap jadwal kemalikian tanggal 25. Elek niki tahu, nggih mudah-mudahan di kesempatan waktu tiang belum sami sampat niki insyaallah lemat sambungan malik, mudah-mudahan ada manfaat barokah. Nabi sak baung katur lamun arak unikane salah penyampaian bahasa tutur ucap baos nggih. Saya ngak sape-kape kemnongak bapak ibu pasti kembali. Sape-kape kemelampak bermir-mir tama ada yang lampak ini doang kedanduk si batu. Seape-kape ke bersua pasti ini doang kemelat, seape-kape tengenam ini kesaru, seape-kape tengeraos ini salah. Musendi teman tutup bulan suci Ramadan tiang Muhammad Ihsan Tunas Ampura Sinampura Agung-agung Sinampura. Nggih, Tunas Ampura maaf Bapak Ibu lamun arak unikanda salah. Lamun arak sakena niki datang elit sida Allah taala, mudah-mudahan tahu amalan, mudah-mudahan tahu gawean apa sak sunah-sunahan di dalam bulan suci Ramadan. Lebih-lebih perkara wajib, lebih-lebih perkara sak fardu adik tahu jaga, adik termasuk dengan sak menjalani ibadah puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.